Maloila mali aho e ki moina nei ai Tonga kotoa, whiawhia ke tatalele ki mo tolu ki o mo uni o ngongo, mo le teo mo televisone Tonga ki he hauani. I he wakai ki ngahi tala noa lalahi o haua. Whakatu he pot ngawe ako, ai alanga whale ako o ako, pe koe Tonga Education Strategic Policy Framework, wano wanima, wanoto nima. Tu utalelei ai kalia wakalautala ki ha ano ha apai, pea whakailonga i he pot ngawe ako, ai aho i kau whai ako, whamamawhai ai e whatongia mahau inga o kfuesia e whai ako, ni o ngai lahi ai pole o knau whianga ngai mo ia. E emu ngā hitala noa ke he anaiange pe whoki ki he wakai ki he malae o e sipoti, mo e whamatala ea. Ka koe whakaiki ki e ni o ngā hiongongo ko au popua aho. Nā e whakailongai e he pot ngawe ako e nāo walanga whale ako o ako, pe koe palani ngawe fo o ai pot ngawe ki he tau e hongo funu ka hoko mai, me he wano wani mā ki wano tolu ni mā. Ia polokalama makehe hini ai o wan lotu o e whakailongai o e aho whakamamanahi o whakamanatu ai ai mau inga, ai whatongia whakawhai ako, ai ane whakahoko i he wike ko o si. Ne whakahai e tale ki ta mālolo ai waapalani ai put ngawe ako, Lilian tu i halamaka, koe fofahalanga o ako, koe palani tau e hongo fulmanima ne kamata i he tau wafe mawha, ke wafe tahahiwa. Hili ai wafe tahahiwa, ne wakai i ai palani koe ni e he kaumatau tau tonga i he ako, o whakama opo ai ai ngahi ngāwe me palani ke whakalelei i pe whakotuu, ke tokoni ke toi lelei mo whakalakalakange, ai ngāwe ai put ngāwe ako. Koe ane whau mehe e nau whakatutolo ne whakahoko, ai palani ngāwe fo o koe ni ke tau e hongo fulu ka hoko mai, o kamata me huafe wani mā, ke wafe tolni mā, aia e tokoni ke toi lelei ange ai ngai silapa ako, ngāwe whakawhai ako, ngāwe ake teknolosia i he ako, mai ngāhi elia ki he pē. Ne whakamama whai e he minista ako, tuke tā uhila melangi whasi lolo tonga ai polokala mā, koe ulaki hala whanonga eni o ako ne whatu e he kakai tonga, o whakatatau ki ngai whie mau, a takai mo whakaamu o whie mau e he kakai i tonga ni, i he mahino, koe hala whanonga kimu a ne whaupe e he kaumuli. Nāne pe he, me he halanga whanonga ko ne nā wakai i, ne nā whakatoka ngā i ai ngāhi e lia, ke whakalelei i mo ngāhi ngāwe ke whakahoko, ke te lelei ange ai ako i tongani. Koe taha o eleson mahu inga na iako me he whaunga honu whakahoko, o ngāwe koe ni o framework ke huaf mawha, ke huaf tahiwa, ni kaua e ngai whakaukau koe ni. Whie mao ke whakakaukau i he palani a iako, ke whakakau i he palani a iako, ai whakakaukau ki he whalakalaka o iako o kutu uloa. Peko Sustainable Education Development. Me whakaukau koe ni, o whie mao ai ke poupoua, ai whaunga o iako. Kai pehe ki he whaunga, peko e process, o whakahoko ai ai ako. Me whakaukau koe ni, ne mahu ingai ki whakahoko hatokanga make, ki he whaunga ngā au e lalahi e whaa. Ke uloaki, koe tataki, o iako ma ai whanua. Koe ua, koe whanua mo e kai ngā, koe waa mahu inga o iako. Koe tolu, koe ngā au whakataha, mo e waa kehe o iako i tongani. Pea mo e waa to koni mi he Pasifiki, pea mo tua pureanga. Pea ko hono whaa, ke poupoua pe whakamua ai whetu utaki, whiongo ngoi, pea mo e loto tō, ke ako ha ilo fo ou, pea mo whiako aki. Ne toi pehe e tuke tā whasi, koe whakaamu ai halafuna ngā ko whaoni, ke kei hokhoko atu ai whingai aki, ke whakakato ai ngā whie mao kotoa ai ako i tongani, pea koe whatongia ai taha kotoa pē ke kau i hono tauhi mo whakaiwia ai koloa o ako, koe uhi koe kahau ai whanau mo e whunua. Ne whakailonga ai halafuna ngā ko whaoni i hono whaki ai tohi alanga o ako ke eiki pale mea, toke tā ai sakeke, koe whakawhi whakalanglangia o e aho. Ne whakamalo ia hen e tuke tā ai sakeke ai ngāwe maho ingani ki ono whakaiwia mo teke ai ngāwe ai put ngāwe, pea pehe whoki ke ngāwe ai kau whai ako tonga
Ke ako I ai whanau ako Tonga, koe uhi, kono teo ia ai kakai o whanua, ke lele whakalukufua ai whanua, ki he kaha u. Ma ai ngonga le te omo televisione Tonga, ko au peti play ilolahia. Kua tu utalele e whalau ai waka ka lia wakalautala ki ha ano haapai. Hiri eni e ne mawahe atu mi Tongatapu ni I he wike kua o si. Na e mawahe atu ai wakalautala I he whiawhito o pule lulu ai ana e taki whalau atuai ai matao tu funga mo fo waka na ne fo e kalia Stephen I whehoko pehekeni I kehe koe kau waka ke tokoni I he whalau. Na e tau mua ai e whalau ki ha ano o nau tu utalele ki ai he aho tokonaki hiri e na wawhio mālolo taimisi I ha awhewa mo pangai. Ko I kuna e whalau kalia koe ni koe histonia ia ma Tonga I he lava o toi whakafoki mai ai ngahi ino mo tau kei ki he I kai ngata pe he fōu o kalia kai malawa ni o toi whakahoko ai whalau tahi I e waha au Tongatapu mo haapai ngawe aki ai kalia. I he whamatala whehoko tukake I he mitia whakasosiane koe Facebook koe misieni kua ola I he ne lawa o whakakakato ai whalau tahi koe ni I he kalia wakalauta la koe hina ka mataini koe misi pe o haongo tau te hina a Steveni mo iskeri whehoko pia kua hoko eni koe makamaile whiawhia I he historia a Tonga. Koe make he anga ngā awe lava mea koe ni koe whainga maarie koe ki he ongo tau te hina whehoko ke na whoki ki api ki ha ano ki he whetu unai ka matai e na wako mo whakatau kei ke whalau kalia. Kua ka mata I wike ko osi ai ngā ue ke langa o whosoa o tongoleleka I haapai, aia koe hoko at pēni e polokalama langa whosoa haapai ke matu ua ke ta au o ea ke maolunga ai whukahitahi. I he whakaike eke me whakafofonga whalelea o haapai tahawa mo ale whinau, nā ne whakahai koe ka mata ai ngā weni I he wike ko osi, o kutataki peia e hene ihi koe kāinga haapai nā whoki atu ki he vai whanua, ke tokoni mo poupou ke langa ngā ue koe ni. Koe kau tangata koe ni, koe kau tangata pe me una kong hapai ni pe. Kau nau nofo pe I Tonga, koe na ua mai pe ke poupou, ki ono ngahi ai whoasoa koe ni, ke mau ki malua tuai haki ngahi tau. Koe yani pe, koe taimi ke mau kamata, na whakawhi I pe asola abia mo e whisakolo. Koe whainganga maheni whoki ngai mea pe ni, koe fuka toanga lahi. Omi e fuka kai, tā mo e fufasi. Na mau whakakaukau ke mau nofo pe ki lalo tukuange langi ki o tua mafi. Pana whakawhi pe toko ua pe. Ke nā peo whakafonga maha mau kolo. Pa ui ate ki nau e lau maari e kakaya whanuani. Ko ngā ke mau ke whakamaa pe ngā ue koe mau ngahi mea whakaeiki mau ngahi putu hoko. Pe hoko pe mau ki lotu koe nau kore ke nā mai peo tāpua ki. Pe koe lava mai atongo lere ka. Pakane osi pe no tāpua ki koe ngā hahai mau ngā ue, ke whakahoko ngā ue ki kakai whanua. Koe ngā weni koe konga pe whoke whenga ke langa hake tu unga matu uaki e he ngahi kono o haapai, ai ngahi pole o whelili waki o ea kai tau te whito ki he ake maalu ngange ai whukahitahi. Pea nei whakaino ngai e he pot ngā ue ako, ai aho whakamamanahi o ku whakamanatua ai e maho inga o e whatongia whakawhai ako, aki hao wau lotu makehe ai ane whakatatahai ai pot ngawe ako ka pēwhoki ki he kauwhai ako me he ngahi ako anga kei kehe I Tongani ki he whale mamata anga sipoti ako maalunga o Tonga ke he whakawhiawhia I ai aho maho I ngani. Ko e kawenga o e aho ko e tākanga e tau whohe a ki e tanumaki ai whakawhia ngai whakawhai ako. Lolo Tonga ai polokalama ne whakahai e he ni ihi o i kauwhai ako ai pōpuaki me he ngahi kau taha whinga e aki whakamaman lahi ne nau whakotūtū ai aho o i kau whai ako, o lawai e pone pate tauni sila, koe pole o waasai nisi mo teknolosia e University Whakawhonua a Tonga, ai li poti whakamamani ki kau whai ako, ai ana hai, ai kei fuwhia maope ai kau whai ako ki ngahi ako anga, koe uhi, koe te alu ke lahiangi aki nau tolu o kumawahe o si isi ai aiwi malawa whakawhai ako. Koe kauwhai ako, koe hui tua ia o e ako laulo taha. O kunau whaka ai ako, mo e kātoa I he ngahi api ako. Pea ihono whakahoko ia o kune whakamalohia, ai ngahi whaunga whakasosiare o hatau society. Ka o kurolo tonga whihanga hangai, ai ngā wen
moha palparema tai amanekina. Aia, o whia mau ki ai hanga au e whakapolitikare, i he tūnga maalunga taha. O hange ko ia, na e toki whamamafa, e he whakataha whamamanahi ki he kau whai a ko, aia nai whakatutu, e he UNESCO, moi puri anga o Chile. O whakatokanga mai ai report whamamanahi ki he kau whai a ko, o whia mau, ha kau whai a ko kehe, e toko 5 miliona i mamani. Ka pau, o kutau whia mau, ke a usia ai ako lautohi, mo e ako koris whamamanahi, i e tau ua noa tau noa. I e tau pe e fitu, kua riunga ua e, toko lahi o kau whai ako, o kumawahe me he ngā ue. O toi, whakalahi ange, mo whakaasiri ange ai, e nou lahi ai kau whai ako. O toi, whakalahi ange, ai palparema ko ni, e ngahi tuunga ngā ue o i kau whai ako. Ne whakahalewa emele tonga whinau, koe pule o waalea mo anga tu whanua whakatonga, ai ngahi palani ke whakalakalaka ai ngā ue whakawhai ako, i ono whakaivia ai whingai aki ai ngahi whai ako, i he ngahi tapakatoa pe e nau ngā ue, o kauke ai e tawha aki ki he elektronika, pia pehe foki ki ngai whetu o whakahoko tūtu uni. Ulu aki, o kuaka, mo kamata e ngā ue, mawanga mo uini, i he whengawe aki me he kamataanga ngā ue a whai ako. I hono whao hatunga whakaprofessionale, o kumahu inga i whengawe aki, o i kai koe whakamāwaha waha he, pe whakafo i tui. O whia maulahi, ai ako whakatou, ako i whakataha mo e whale i he uho e nau fofua ako, mo e hoko atu. Ko uhinga e ni kua poupou i ai e UNESCO, a hono ako i ho kau whai ako e toko taha 5 miliona tupu i he funga o mamani talu me he wanoa taha walu o nau maua i ha whainga maari e ke whakamalo hia whakataha e nau poto i ngā ue whakataha mo e kau matau mo nau kau ngā whai ako. Ko hono ua, neongo o ki kai ha teknolosia tene lava whetongi ai ulunganga whakaitangata o kau whai ako. Kau ku omi e ngahi mea ngā ue whengawe aki whaka-elektronika, hangahi whainga maari e ke kau whai ako, ke nau ngā ue whakataha i hangahi wheitu mamao, mo hangahi ta whaakilahi, pe ko te eki ai ha taimpe heki mua. Ko pau ke mahino ke kau whai ako, ai whaunga ke whakaao ngai ai teknolosia, ke whakalelei ai whehokotaki, whetalanoa aki, mo whengawe aki, mo i kau ngā whai ako, mo i whānau ako, whakatau osi. Ko hono tolu, ko paufoki ke tānu maki ke loloto ai whengawe aki, i hono whakahoko e tuuni whakaako, aki a hano whakatoka ngai e whatongia mahu inga, o i kau whai ako, i hono whau o i tuuni, mo i tuunga whakataki o i api ako. Ko hili ano lo tui make he ai katoa ngani e he Pro-Chancellor ai University Whakawhanua a Tonga, Reverend Tupelo tu katoanga, nā ne whakahauka mo ne tapou ke kauwhai ako, ke whakamua maupe ai eiki, i ngai palani mo e nau ngāwe ke langa haput ngāwe ako mālohi, mo lelei ki he kaha u. Ne whakailo ngā e makehe mo e kauwhai ako ne nau tō tau lolotonga e nau whakahoko whatongia whakawhai ako, aki ha whakalongolongo miniti e taha aki nau tolu kotoa ne i he polo kalama, mono whaki ai ngai certificate ki ngai whamili mai whakafofonga ai ni ihi koe ni. O whakamana tua ai aho whakamaman lahi ai mahu inga, ai whatongia whakawhai ako i he aho nima o katopa o i tau kotoa, ka ne whakailonga ia i tongani i e whalaite kua o si. Ma ai o ngongo le te omo televisione Tonga, ko au Betty Blake, i lola hia. Ko e ngahi o ngongo whakaloto whanua pēia, ka koe whakaien ke mala e o e sipoti pia mo pia o ni e.
Malamu tau ki whilonga ki koe whakaingi malai o sipoti. Ko koto whai aho wālu o nove maha ke whaawai whia sipoti whia o hai ko pai poto mei ngā ewa o kai ke ngata pei haka puru i ni hange ko whia hui tau ko o si. Ko nu whakahain he Palestine ko miti sipoti a ngaha pa tere tomu are lakalaka ki hongong sipoti le te o mo televisone tonga hi re whakatahai ko miti i he whaasinga o i wike. I he whamatala i Palestine ko whai whipaupu aki mga he ko whikau aki ke whahauka whiauhini o whawai e matapā ki ha sola mua volangi ke ahia e whiauhini aia e whao i he aha walu o mahina katu. Ia, malo bito pia, he tu he taimini angena whamamawhai he tau ko si he kamata mai mea an se auhi ko he whanau pe o eua. Kana e ko tupo alwa ka tuunga ke lawa taofi ai kau wholau anga me tonga e. Ai kau wholau me tonga e. Ke nau lawa mai o i he whaase pia ngai timi ko ngā koe nau whiau auhi pe ha kau le karerei. Kana e kau ia ko e whalotola i ke whanau whalot whanua ma funga whanua. Ka koe ne tu e te mini o ku whaataia. O ku hawepe han taha o whia. Kai o mai pe o kau i he timi i he ngahi kolo. Ka koe taimi o ku whaia e whotu ke kamata e aho walu o novema. I he taimta tauna e lalanga e whakaukau koe ni me he whakalaka na e au sia e whiahui tau ko o si, pe hange na ne o me e whakaukau ke tāna ki atu mo ngahi whiahui ke he i he tauni. Ia ne tu he taimini o ke kamata e whiahui e tau ko o si, pa kumau whakaukau. Ke hokat pe tauni. Ko ha whakaukau ke tātana ki pe ka kai e whanua. Kuma makani ke iai pēr mea ke wha. E tō te whitu ke tau tupu ko taimene o mai whawhiawhia, taimi ngahi, taimi whawhiawhia, Christmasiga mai uke Latu me tau whako. E pēr mea mo uke nau taimi. Whasisi ia e nau whaihia mo e sia tamaki o e kawamalohi ka pehe ki he whaitoa Tongatapu. E ripoti pēr mei he whaumau wanga. I tau ko si o kuki i hau ki ola e rei pa holo ai whaihia ko ia ai tautupu. Rotonga nina e whaha e he Palestini o ku whafuafua ke paanga i taha kilo e whamori ki e whiauhi ai e ata e matapā ki tō pure anga mo tūku i motu i tonga ni ke nau kau he pue o e whiauhi ai o hai ko pai apoto. O wai he nai ha paanga, me mei whafuafua ki ngahi pare mga whamore o me taha kilo tupu. E unda ngai, bako nau tamai o lahe pa o taha kai. O whenga me tau tōre, e tōri me tau tōre lai pe ngai korresponsa. E whai peho no tuwa tau kainga e wai muri. O koe ko ha mea pe nianga ha. Koe mea ia a e wa kotoa. O koe ngai motoru ngai kalapuri. I ngai whanua muri Amerika. I Hawaii. E be foki Australia, New Zealand. Ngai whanua kotoa be. O koe tau kau e ua. O ku ata be ke whai mātokon whapangkoa. Tā penia whaunga e tau moa ke whai hono. Au sia tau moa ko whasi isi e whai ia. I e tau whanua he maa taimi koen. I ke ngā tai hono wa ko e te kai pe tare niti. Ke ngā ta pe tare niti tau whanau tau tupu ko e moe mātu a ke pe whoke tau whanau moe hou e whawhine. Ko kono toru ko mo uire rei. Ma upe ke ki ngau. Na vangi ko kau ino kawa o kwai pe whanga mali o kwai pe o mofe au o hangi tu ki whaari at pe ko pare ko ke tingo matua ai ko tau nima whanima ki o lunga o kwai pe o mo tingo tolua ke mo noho ka mau ha tolua fe me fe o ko yo whai pe whawhia e ngai timi hono ka e ngai kolo e tu whatu mo tohi whawhia mai mo toke mo kau mai Kai ngata pe tautupu, o koe time matua, o koe time hoi whawhine, pe whoke tau whanau, o koe pe mo se au sumpa, o koe mono ngai pai, o koe au whai e whawhe, pe mei moa whanua pe, takai homa, pe hegi o whanau tautupu, pe mo hoi whawhine. Ka ke koe tu Amerie ki halo whawhiawhia ka inga o hai o pai apotomi anga ha, ta whito ke taimi o mana oro Krismasi me ngai aholo tu, ke iai ha whiau sipoti, ke ni whakatahataha e kolo moi whanua, ta whito ki he tautupu.
Ni mara e soka ko puka he junior matariki e se Afrikani mai fe soka e Oceania. Mai whanau fe fine tau taha hiwa here e ne hikuna ai timi ko ia tahiti ake kai ko ua ki he taha whasinga au wike i he kolomu ape i pape ete. Nai taki mo e kaamteni ta maa whare tau hono whama mahi e timi a taritari ko ia tahiti aki e ne whotu e ongo poini e junior matariki o toko ni e pe ki hono i kuna e wa ingani. Ni kai to e te tāne e junior matariki hono lo me kina e konga kere o tahiti o maua e fua whare tau ki hono tupangi e loto puha me timi taritari o hangea i pe kua hea reo kolo kai haase pe kaamteni e ongo poini a tonga he uruaki taimi. I taimne tauna e hoko hono tau whare i mai e Sofiana Moala mo ana pongi ai laine tifeni pe mo kau marukolo ko ia tahiti tohaki ai e tokanga ko ia ai reokolo kai mao whenga maari e o Tonga mea whane tau o tāna ki ai poini. Kai ke hena ikuna e no sila e whiau hini hena vei pāmo timia ni ukare tōnia ki he hau o Oceania. Ko e sipoti pe ia. Ko pia o dia ia mo whamumi taha me he mala e o sipoti ki he hauwani ka koe wakai e ni ki he whamatala e a pia mo pesa kuina. Malo lau mare ho eki pia moerere a tonga kotoa, tai tari whiwhia ki mōtolu ki he tau whamatala ea ko ia ki he e whini. Ngai tānoa lalahre vai no a ho whatonga i ange. Lahi ki au whia pe whotunga langi ki he konga lahi ngai vai whanua ko ia o tutonga. Mala peke i mua ua uha ki he whakatonga tau te whito ki wawa uha apai. Tongatapu pia mo ewa, pe alo mare pe ke whakatoke lau ki ngai vai whanua ko ia niwa whoou, ka pe whoki niwa Tongatapu. Wakari wani ke tau imi satellite, whatonga i ngai vai whanua ko ia o haapai. Tongatapu pia mo ewa lahi ke au whia pe whotunga langi, pe malawa peke e moha uha tu moto o lolo lahi a ngai taim pia moha mana mana. Whafofua ki alatamak uha ko ni ke nenga uno te peke vai whanua wawa u a hengi hengi, pe tene o mai ha au whia moha uha tu moto, tau te whito ki wawa u a hengi hengi, o malawa peke lolo lahi a ngai taimi. Lahi ke alomari peke ngai vai whanua ko niwa whoou, ka pe whoki niwa Tongatapu, tuke hanga taimi au whia e whotunga langi, moha uha tu moto maa pe. Wakari wani ke tau ngahi whatokanga ke ngahi wahe whanua, o kei tūpe whatokanga hako hako, uhalahi muha tā whea, ke ngahi wahe whanua ko ino haapai, Tongatapu pia mo eua. Whatokanga o ke ngahi potahi ke mea i he kau wholau tahi ka peke kau tau tai, o kei tūpe whatokanga hako hako, pia mo e whare i ke whanki i waka iki, ke tokanga he oki tahi ke ngahi potahi ko ia o wawau, haapai, Tongatapu pia mo eua. Kai he Pasifiki ahu ni mako ka hoko mai whatonga e angi. Whawhufua ke mawahe te alotamaki uha koni uro tonga uesia e ko ngā lahe o tonga i he pule lulu ko ia oi wikeni. Pea kuiha alotamaki uha vai vai e taha o kune ngā unu mai ke ngai vai whanua whatoke lau. Tau te whito ki niwa whaou pe mo niwa Tongatapu i tua o pule lulu pe mo i whalaite ko ia oi wikeni. Kai he taimi tatau pe uha alomari e kune toka ki o tau potahi whatonga. Ai tene whetu tuku hake tau toka ngā matangi o angi pea mehi hake mo tonga hake ke tofu hia ko toa pe o tu tonga i he wikendi. Kai tau whanonga ko ia he pōni ko ia ki a hengi hengi, whatonga ingi altamaki uha ko ino kui haapai, e pefoke vai whanua ko Tongatapu mo ewa, ai tene kei o mai peha au whia moha uha tu moto o lolo lahi angai taimi, pea moha mana mana. Whawafuake ni ngā uno tei peke vai whanua wawa u a hengi hengi, pe tene kei o mai peha au whia moha uha tu moto, ki ngai vai whanua ko ia o wawa u a hengi hengi, mala peke lolo lahi angai taimi pea moha mana mana. Whatonga iange ki ngai vai whanua ko ia o niwa whaou mo niwa Tongatapu, au whia pe whotunga langi a ngai taimi, malape kei moha ua tu umato. Ki iangi pe tau tokanga matangi pia me he toke lau hake, mai re tahi, hongo fulu ki he wanoa ke houa, tau te whito ke potahi ko ia o iongo niwa, pia hiki hake o ke mai re tahi wanima ke tau noa ke houa, ke ngai potahi ko ia o wawau haapai, Tongatapu pia mo eua. Paula o taha koe fua mawhana, tiglise sia se ua taha, ki Tongatapu pia mo eua, pia au pe ki tiglise sia se ua wha, tau te whito ke vai whanua ko ia o iongo niwa. Whampatalai ala whininga pongpongi, whatonga nge altamaki uha ko ia kune ngā una te peki wawa o pongpongi, ke ne o mai ha au whia moha uha tu moto o lololahi i a ngai taimi, pia moha mana mana. Whawafua ke mawahe te altamaki uha ko ni pia mei wawa i hoa tā ko ia a pongpongi, ke ne whawhet ki ngai vai whanua ko niwa Tongatapu, ka pe whuki niwa whoou, ke ne o mai ha au whia moha uha tu moto to holo ki he whakatoke lau. Whaupake alomaria tu ki Tongatapu pia mo eua pe whuki haapai, pia mo vai whanua wawau i hoa tā ko ia a pongpongi. Rangi tau toka ngā matangi pia mei he tonga hake, mai le tahi,
Hongo fulu ke hua noa ke hoa, pe hiki haka o ke meritahe ua nima ke tau noa ke hoa, ke kotoa pe ngai po tahi ko ia o tu tonga a pongi pongi. Malunga taha koe fua mawhanaka pongi pongi, te grise siase ua wha, i Tongatapu pia mo eua, pia o peke te grise siase ua valu, ki niwa fo'ou pia mo niwa Tongatapu. Tai mihua pia mo mamaha koe o tahi, maha toka ia toi mite nima, ki e taha a hengi hengi, tau maari e hoko totonu ai fitu a pongi pongi. Koe la a mo mahina, hopo la a o staha ono me he ono a pongi pongi, pia tō ia toi mite ua noa, ki e fitu e fiafi koe a pongi pongi. Whatonga ngena e hopo e mahina, toi mite ua noa ki he ono a ne fiafi, pia e tō ia toi mite nima, ki he ono a hengi hengi. Whaaspea tau wakai ki he tau whamatala ea koe ki he aho e nima ka hoko mai ki Nuku'alofa, o kamata ia i he pule lulu e wikeni, ki he sāpate koe ia o i wike kahau. Whatonga e nge whaupeke alo maarie, ngai vai whanua koe Tongatapu pia mo eua, o kamata he pule lulu koe wikeni, tuku keheange ai toko naki koe ia, whaau singa e wikeni, malapeke i moha uha tu mua tō holo. Malunga taha koe wha mawhana ki he aho e nima ka hoko mai ki Nuku'alofa, tigri se siase ua wha ki he ua ono. Koe kakato ia e tau whamatala ea, malo o pito ho mou mea mai, ka mou mea. Whamalohin kia pesa pia moe kaungaue o senta whamatala ea Tonga i whamotu i he tuku mai ai whamatala ea whamumui taha ko ia. Koe kakato e peia ai ngā hiongongo mo le teo mo televisione Tonga ki he hauwani, ka ki mua pia tau mawai ko te wakai ni ki ngāhi talanola lahi o i hauwa. Whakatu he pot ngawe ako ai alanga whale ako o ako pe koe Tonga Education Strategic Policy Framework wanoa wanima wanoto nima. Tu utalelei ai kalia wakalautala ki ha ano haapai. Pea whakailonga i e he pot ngawe ako ai aho i kau whai ako whamamawhai ai e whatongia mahau inga o kfuesia e whai ako neo ngai lahi ai pole o knau whianga ngai mo ia. Ko e ngahi o ngongo pea mo le teo me televisione Tonga ki he hauwani malo pito mo mea mai mo mea. Good evening and welcome to your English news package with Radio and Television Tonga News for tonight. Making headlines, Ministry of Education and Training launched Tonga Education Policy Framework 2025-2035. Wakalautala Kalia completes maiden journey, arriving safely to Ha'ano Ha'apai over the weekend. And Tongololeka begins work on their foreshore. We'll have these and more stories coming up later on in this bulletin, as well as the latest in sports and the weather update to wrap up this hour's news package. Now for the news in detail, I am Popua Aho. The Ministry of Education and Training has officially launched the new and revised Tonga Education Policy Framework for the year 2025-2035. This 10-year policy framework is designed to create a fairer, equal and resilient education system for Tonga. The launch was held at Tonga High School last Friday as part of the Teachers' Day Thanksgiving celebrations. The Education Policy Framework was approved by the Education Advisory Council earlier this year and recently by the Cabinet, funded by the New Zealand Government. The key priorities in the policy review include strengthening education planning and data systems, updating the national curriculum, and introducing a national assessment policy. It also called for expanding vocational training, improving teacher quality, investing in digital learning and distance education, and other key areas. The review report was produced in 2021, which evaluated the activities of the first education policy framework and the implementation of its 17 policy areas. These priority areas were aimed at improving access, equity, quality, the administration of education in Tonga, and some of the key recommendations from the review included: first, strengthen the policy planning and research unit and IMIS to improve data collection, planning, and monitoring. Second, revisit the curriculum frameworks. Third, develop a national assessment policy. Fourthly, expand TVET programs
and improve teacher supply and quality across all subsectors. 5, invest in ICT for teaching, learning, and administration, as well as explore distance education options. And the last one, enhance community engagement and partnerships with industries and stakeholders. The designing of the new Tonga Education Strategic Policy Framework, or TESPF, 2025-2035, is a 10-year period. After the assessment or the review results were released, the consultancy team and assistants ventured out to conduct broad national consultations. The policy framework covers the whole of educational system in Tonga, including the outer islands. Interviews with the teachers and students along with surveys were conducted to help enhance the new educational policy framework 2025 to 2035. Speaking for Radio and Television Tonga News, I'm Agnes Wamboa. The Wakalautala Kalia's maiden voyage has successfully arrived at their destination in Ha'ano Ha'apai after departing from Tongatapu last week. The Wakalautala set sail last Thursday with Master Carver Steveni Fehoko, who built the Kalia, and a small crew to assist on the journey. They arrived in Ha'ano on Saturday after making stops in Ha'awhewa and Pangai. Their arrival was celebrated by the locals with heartwarming song and dance as they welcomed the Wakalautala and the crew on their shores. The success of this canoe voyage marks a historic moment for Tonga as it demonstrates the revival and continuation of traditional knowledge and skills, not just in building canoes, but in actually sailing them across the sea between Tongatapu and Ha'apai. In a statement shared on the Fehoko Arts and Tours Facebook page, the voyage aboard the Wakalautala canoe was the realization of a dream shared by two brothers, Steveni and Iskedi Fehoko. It now also marks a wonderful milestone in Tonga's history, and what makes this achievement even more special is that the Fehoko brothers were able to return to their home in Ha'ano, the very place where they began their learning and training in traditional canoe building and seafaring. The construction of the seawall in Tongaleleka Ha'apai began last week as part of the ongoing Ha'apai foreshore construction program aimed at strengthening protection against rising sea levels and building resilience to the impacts in the face of climate change. Ha'apai 12 MP Mo'alefi now told Radio and Television Tonga News the construction works have kicked off and they are proud of those leading the charge and tasked with overseeing the completion of the project, who are professionals with personal ties to Ha'apai, and FI now considers this their return home and says it is all in the support of improving and developing their home island. The Tongaleleka seawall work is part of a broader effort in the Ha'apai Island Group to strengthen the resilience of Ha'apai's communities against the impacts of climate change, especially sea level rise, which poses a high risk to the coastal communities and low-lying islands of Ha'apai. And the Ministry of Training, together with teachers from across Tonga and the students, celebrated the heart of education by honouring teachers at a Thanksgiving prayer service held last Friday ahead of the global observance of World Teachers' Day on Sunday. The program was held at the Tonga High School Indoor Stadium, where Lady Tuna Filakepa was guest of honour. Teachers all too often experience professional isolation with few opportunities for continued development. A joint message from UNESCO, the International Labour Organization, UNICEF, and Education International shared during the program urged governments to invest in policies that foster collaboration, from co-teaching and peer mentoring to shared decision-making and digital cooperation. The Global Report on Teachers warns that an additional 44 million teachers are needed worldwide if we are to achieve universal primary and secondary education by 2030. In just 7 years, the number of teachers leaving the profession has doubled, further exacerbating the widespread shortage. This crisis is compounded by teachers' working conditions.
Teachers all too often experience professional isolation with few opportunities for continued development, peer learning, and the cooperation needed to ensure effective teaching practices. Reversing current trends in teacher attrition and recruitment not only demands increased investment, but also policies that foster collaborative working environments throughout teachers' careers. As the world marks World Teachers' Day 2025, under the theme Recasting Teaching as a Collaborative Profession, global education leaders are sounding the alarm on an escalating teacher crisis. The profession is struggling with more teachers leaving, fewer new ones joining, and poor working conditions that isolate educators and hinders their growth. Speaking for Radio and Television Tonga News, I'm Agnes Wombo. And that was the latest from the local scene. Up next, we'll join Pia Olia for the latest in sports. Welcome back in sport. The Ohaiko Payapoto Sports Tournament is set to kick off on November 8th. According to President Father Tomo Ale Lakalaka, this year's event will feature a range of activities beyond rugby, including netball, rugby league and Zumba competitions. The aim is to promote healthy lifestyles and give youth a chance to participate in sports. Meanwhile, players from other islands are welcome to join any team, and the event is expected to cost around 100,000 per anga. Tonga's women's under-19 team, known as Junior Mataliki, has claimed 5th place at the OFC Under-19 Women's Championship 2025. The team defeated hosts Tahiti 2-1 at Stade Punaruu in Papeete, Tahiti. Captain Tama Faretau scored 2 first-half goals, giving Tonga control over the match. Despite Tahiti's late surge, Tonga's defence held firm, securing a resilient win. The Dragons Rugby League has announced that Ben Murdoch Masila will join the team as a cultural strategy and inclusion officer after his retirement. Murdoch Masila, who played 249 top-flight games, will develop and implement the club's cultural program and work with players, coaches and staff to improve cultural understanding. He'll also organize cultural awareness days and club-wide celebrations. And that's sports news. And that was Pia with sports news for the hour. Now taking a look at the latest weather updates with Besakuila from the Tonga Met Service. Good evening, Tonga. Welcome back to our weather forecast from Tonga Met Services. Our main story for this evening, we expect cloudy conditions over most parts of Tonga with a rainy to southern group, especially for Vava'u, Ha'apai, Tongatapu and Ewa, but fine weather to further north for Nuku'alofa and Tongatapu. For our satellite imagery, as you can see, for Ha'apai, Tongatapu and Ewa, mostly cloudy and overcast at times with occasional rain, possibly heavy at times with isolated thunderstorm. This trough is expected to approaching Vava'u by early tomorrow morning with a occasional rain, possibly heavy at times with isolated thunderstorm. But looking further to the north for Nuku'alofa and Tongatapu, mainly fine apart from cloudy periods with a possible few showers. For our current warnings for land areas, a heavy rain warning, flash flood advisory and strong wind warning remains in force for Ha'apai, Tongatapu and Ewa land areas. Warning for coastal waters, a strong wind warning and small craft advisory remains in force for Vava'u, Ha'apai, Tongatapu and Ewa coastal waters. Across the region the next 5 days, this trough over our area of responsibility is expected to moving away by Wednesday this week and becoming fine for the rest of the group. So there is a high pressure system sitting to the south which circulates an east to southeasterly wind flow across the Kingdom of Tonga with a mainly fine weather apart from cloudy periods with possible isolated showers.
bringing the weather closer to home into Island Division from this evening to early tomorrow morning. This trough lies over Hawaii, Tongatapu and Ewa, and it will bring a mostly cloudy with occasional rain and possibly heavy at times with isolated thunderstorm for tonight. And this trough is expected to approaching Vava'u by early tomorrow morning with an occasional rain and possibly heavy at times, especially for Vava'u by early tomorrow morning. For the newest, expect a fine weather apart from cloudy periods with possible scattered showers by tonight and early tomorrow morning. For the winds, northeasterly winds 10 to 20 knots, especially for Nuku'alofa and Tongatapu coastal waters, and rising up to 25 to 30 knots for Vava'u, Tongatapu and Ewa coastal waters. And the overnight minimum temperature 21 degrees Celsius for Tongatapu and Ewa, and across to the newest of around 24 degrees Celsius. Forecast for tomorrow, we expect a similar condition with this trough lies over Vava'u, and it will bring mostly cloudy with occasional rain, possibly heavy at times with isolated thunderstorm. This trough is expected to move away, especially for Vava'u, Ha'apai, Tongatapu and Ewa, and becoming fine weather by tomorrow afternoon. But this trough is approaching Tongatapu and Nuku'alofa with a mostly cloudy with scattered showers and possibly heavy at times, especially for Nuku'alofa. For the winds, south to southeasterly winds 15 to 20 knots and rising up to 25 to 30 knots for all of Tonga coastal waters. And the maximum temperature for tomorrow 24 degrees Celsius for Tongatapu and Ewa, and across to the newest of around 28 degrees Celsius. For the tide prediction, low tide 12:55 early tomorrow morning and high tide at 7 o'clock by tomorrow morning. Sun and moon, sun will rise at 6:16 a.m. tomorrow morning and will set at 6:40 p.m. tomorrow evening. Moonrise by early this afternoon on 5:40 p.m. this afternoon, and moonset at 5:55 a.m. early tomorrow morning. Wrapping up with our 5 days outlook for Nuku'alofa, starting this Wednesday until Sunday, the end of this week, we expect a fine weather apart from cloudy periods, except this Saturday with a possible scattered showers, but generally fine for the next 5 days for Nuku'alofa, and a maximum temperature of around 24 to 26 degrees Celsius. Malo opito, see you next time. Thank you to Bessa and the team at the Tonga Met Service for that latest weather update, wrapping up this hour's news package. But before we part, here's a final look at tonight's top stories. The Ministry of Education and Training launches Tonga's Education Policy Framework 2025-2035. Wakalautala Kalia completes maiden journey, arriving safely to Ha'ano Ha'apai over the weekend, and Tongoleleka begins work on their seawall project. That was the latest news with radio and television Tonga News for tonight. Thank you for joining us. Have a good evening.